Aka, qadringiz bardiq içinde. Razı oldu o tamam. Bardiq içinde. Aşağı beydayken. Bazarga bar. Razı ol. Aka, bardiq içinde. Uluk. Sen Abduş'un razı ol. Ben de razı ol. Bularga, yoqda kitobga o'tirgan bo'ldingiz. Bering. Jalalabad Una bozori 16 noyabr. Assalomu alaykum tuğanlar. Sizler men Bazarga bar, Jalalabad Una bozoridan tuğanlar. 16 noyabr kunki chiqarilishi o'zg'antamiz. Birinchisini Honda Fit jana Camry barini tarqamiz inomarkalar. Bu jag'i Nexia, Matiz, Getz, Labo porterler bo'ladi tuğanlar. No Getz'ten boshlaydi. 2006 yıl 1.4 объем deydi. İyisi joq ekan, bahasini so'raylik desek. Tuğanlar. Like'larni basib bajraytib turg'ingizlar. Kanalga podpisatsiya etib, reklama bo'yicha nomer qoldiramiz, yazsangizlar bo'ladi. İyisi bor Getz'lerden boshlaydi. Getz 2003 yıl 1.4 объем. Bahası 400 ming so'm deydi. Var joq, normal mi bratan, ideal mı? Dokumentlerde nito joq mu? Жақсы. O'tganda da shul жерде bir mashina etkendek tuğanlar Getz. Var joq ideal deb varsa arest ekan mashina. Buna tuğanlar dag'in bir Getz. Hozir bunda ko'rsatamiz. 2003 yil 1.3 объем 380 ming so'm deydi. 380 ming so'm, nomer 59 men 22 08 71. Assalomu alaykum. Mashina nesiz da? Yo'q, ayasi baxil. Qanday bar joq ishlaydi, normalmi? Normalmi, dedilar. Esimesmi? Laseti tuğanlar. Dayağı. 2003 yıl 1.6 объем 370 ming so'm deydi. Buna tuğanlar. İçlerin mexanika, elektropaket tuğanlar. Buna içleri nomerlerinde kaldırıp koyuyoruz. Tuğanlar salsanızlar bo'ladi. Laseti dayağı. 220 ming so'm deydi. Nexia 1 tuğanlar. Ошол Nexia'ны tez bağ oldu Matiz tuğanlar. Ya aylanayın, men bunu bilat, mağam bilat, jem berish kerak bu. Matizge jem berish kerak, suv berish kerak deydi. O'ylaysan? O'tasizlar tuğanlar. Matizge jem berim deydi, suv berim, suv utam deydi. Qantaram deydi tuğanlar. 2011 yıl 08 объем bahası 180. Bu cemceve su içmeyi bırak. Ne kan tarış keregi yok mu? Yok. Ol yerde bırak bu kan tarış kerek, kan aşırış kerek dep jatat da Matizdeçi. Şu tuğanlar anda emes eken, korkpay alıveresingler. Ne tuğanlar? Bar joq jayında aka, dokument. O'zbekiston tuğanlar. Bahası 180 ming so'm. Matiz tuğanlar. Kojunay salonlar men ekan. Ishlerini mo'ynti Koreya. Nomeri 2004 yıl 08 объем tuğanlar. Nomeri 50 men 79 0052 tuğanlar. Ona bayki dağındele verirdi. GM1'dekiler. Avtomat ekan главное. Полный elektropaket. Bahası 280 ming so'm deydi. Bu emi janagında jem jep suv bu içip taң aşırбайбын, бар жоғы жақсы. Bir so'ng ular dedi. Bo'ldi birat. Biz ulantiramiz, like'larni basinglar, Ökmatbekler. Matiz 2007 yıl 08 объемы mexanika. Bahası 260 ming so'm deydi. Buradan çöp cebeyi bul, normalliği bar joq жақсы mı? Boluş qancha aka? Boluş 230. 230 ha boluş ha. Bo'ldi birat. Ökmatbekler çalat biratan. Bu жақта olsa Matiz'in 3'ü 2005 yıl ekan. Tuğanlar. Qanchada o'tasiz aka? 350 ming so'm. Koreyskiy avtomat. Koreyskiy avtomat.
Janagındaylar jokpu, çöp jep, taң aşırıp emeleri jokpu bunu? Öneri yok. Taң aşırıp жүрүп эле да. Мына туугандар, номериңиз калтырдык ака. Чалыша берет. Bir labolordu tartабыз. Эми туугандар бул жагынан сиздер лайктарды басып, подписаться кылып туруңуздар. Барып, секен комментарий жазып лабон тарт дегендер болду да. Ошол биринчи лабон баштайсың ал. Бул жерден лабо 97-жыл. Объемден 8. Канча сомдоп атасыңар, браттар? 320 000 сом. Çöp жей турган жерлери жокпу, брат? Нормально? Туугандар. Борсот бар жогу бар экен. Porter 1, 96-жыл, 2.6 объем, басы 570 000 сом дейт. Адresini сұрап көріңіз. Номері 220 248 80 00. Ассаламу алейкум. Мындай жақсы. Porter нормальный бака, мынандай чөп жеп, таң ашырып жүрекей жерлері жоқ бұл, нормальный. Зымта Porter. Сразу алып мал базар, қой базарға менше береді. Сразу. Бол, номеріңізді айттық ака. Мындай бол отырған емес, базар қанша мындай сұрады бұл? Базар, сұрайда кеми келдіңіз? Emi келдіңіз мындай. Бере тұрған бағыңыз қанша? Бере тұрған бағым. 50 болса керек, а? Өзі де білбейді екен. 550-ге беріп береді. Болды. Документтер нормалды, а? Документтер өзі бар. Болды. На туғандар. 550-ге беріп берем дейді. Porter 1. Лабо 2000 жыл туғандар. Қанша дейді ақшасын? 280 000 сом. Сұрады бака? Батан бері сұрап. Қаншалық қойшты? 250-ге бермей қойды. 280 дейді лабо, 250-ге беріп едім дейді туғандар. Ушыл лабо. Porter 1. Porter 1 туғандар. 2002 жыл. Басы 650 000 сом дейді. Бар жауы. 4 зимний запаска баллондары да бар дейді. Бері берем дейді. Мына туғандар. Моторлар бар жайында бака. Май жеш, емелері. Сізде емес пе? Номері 73 мен 77 17 12. Мына туғандар. Салсаңыздар болады Porter 1. Bir жыл, Porter 2. Жылы қанша брат? Porter 1. Porter 1, а? Жылы 2008 российский Porter екен. Краскасы бар жоғы родной. Жана российский деген сөйле, жана бір баллонды болады, артқы баллондары. Мына іштері туғандар. Бар жоғы. Моторлар жайында брат? Суммасын қанша да отасыңар? 550 үш береміз. 550. Документациялар нормально, Бол, номер 505 мен 33 97 19 екен туғандар. Қалыңыздар.